Ne deysen? Жаңылар жоқ қазір, сезон жоқ чота. Босым сезон жоқ қазір, 2 айдан бері резкий сода тоқтап қалды. Жаңылар бар ес çocuğu қаласаң, жаңыларын беремін саған. Ештеңе емес, оның қызылақ бол ғой. Жеңіс жаңылға берші телефонды. Тезірек берсең мен уақыт албай. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Қандай? Жақсы жүрөбүз. Денсаулықтар жақсы ба? Жақсы, Құдайға шүкір, отырабыз, өліп қалады дейсің бе? Не жаңылық? Жаңылық сілерді екен ғой, шаһарға келсем көшелердің аттарын өзгертіп жүрсіңер. Ертеден бері Пушкин көшесін таппайым. Пушкин көшесі қаяғында? Досым $200. Қарабашыңы жей, Пушкин көшені айтып қойғанға $200 аласыңар ба? Мен саға жаңысын берем ғой, ескісін бербем ғой. Свежий, новый. Соғымыз, яғынан Пушкиндің ескі жаңысы бар біле? Мен білгенде атам заманнан беріле бір Пушкин бар. Қойшы. Айтасың бұл? Же мұны орылу, же шағарға келіп мен орып қалдым да. Айтасың бі дейін Пушкин көшені? Ами? Қой отырып жатыр, салам. Не? Ештеке? Салам дейме. Пушкин көшесін білесің бі деп атам? Бияқта бір көкме, Пушкин деп өлінселе тиішеді. Отырған жерінен бір уантар ұқтат қойды. Досым өзім берем жаңыларына. Білмем, Мен ұқтап атам ба? Яғынан сөздеріңір өзгеріп кетті ғой шағырда. Bir ұқтатып... Ұқтап атқан адамды ұры ойғаты бірчелі, ұқтатып қоғандар дұшылардан көріп атам мен. Айылға керек демеген ата, түн жарымда ұйқыға шыққанда кеп алам бір бәлі қылып ұқтатып қойды о жерде. Kimisinik olup gitti. Alo. Alo canım. Canım. Мампусика, кузись, canım iyi. Alo canım. Oo. Қаяқтасың? Пушкин көшесін іздеп жүрем. Апе, Пушкин көшесінде не болып жүресің? Үйге келбейсің? Біз сен жақсы көрген мантыңды жасап, балдарыңмен жебей, күтіп отырасыз. Үйге кел. Үйдің адресін айтып қоясыз ба? Еркіне тибейші, ұшынша жылан бері 30-дан бері кіріп шығып жүрген үйін білбей қалдың ба? Үй кіріп шығылы жолдан кел атасың, қайра көшеге шығасың. Мен саған сөз айтышым керек пе? Улица Тоголок Молдо, дом 30, квартира 15 деп айтышым керек пе саған? Өзің тауып кел, айтпайым, ұқтың бұ, алкаш. Атыңызды айтып қоясыз ба? Яғынан ұшынша тез сөйлейбі. Бұл байқұш өлтіреді ғой, жаныңда отырып шындай. Телефонда ұшындай сөйлесе жаныңда. Өзім çalып өзім айтам ғой. Мен өзімін жаным ғой, сені мен сүйем да. Сені мен сүйем деймін. Неме, Пушкин көшесін білесің бі? Пушкинді сүйем. Пушкинді сүйбейм, мен сені сүйем. Аяқта Пушкин әлі, бұяқта бір кіші аз çalам өзімін. Не дейсің? Неме, Пушкин көшесі қаяқта білесің бі Пушкин көшесі? Пушкин. Пушкин, мына жолдан шыққаныңыздан кейінгі көше Пушкин. Бір чал отырады ғой, содан шықсаңыз Пушкин. Пушкин көшесі бұяқ? Бұяқта Пушкин көшесі? Бұяқта, жолдан шыққан. Неме, Тоголок Молдо көшесі қаяқта?
Toğalak malda gerek mi? Sizge Pushkin gerek mi özü? Kimisini izlep жүрөт? Opşum ekotengele gerek. Neme? Bizge kaysınız yakın? Toğalak malda hoca Pushkin be? Pushkin bu yakta dedim. Toğalak malda mına Kıtçık'tan elder turat ko. Kıtçık köçöden ötkönüңүздөн кийин çoğ trassa oşol Toğalak malda köçösü. Kaysınız yakın şimdi bizge? Bizge mına jakыныраак mı? Korotkий. Ha, Toğalak конечно. malda. Ha, Kırgız bolgandan Kırgızga Toğalak malda jakın. Ha, Pushkin oruslarga jakın. O? He. Jönle. Neme? Toğalak malda 30. kayerде bilbeysin mi? Жоқ, звонт etpes mi Jo, jönle? sorapayın gelin. Ha, özüm tağı alam. Neme? Nday da balam. Oşol Pushkin köçesine çerez Toğalak malda ötse bola mı? Toğalak malda bir yakta olsa, Pushkin bir yakta olun, çerez yok, iki jakta olsa. Ha. Anda bana lütfü Toğalak maldaga tüzeli organım oň eken balam. Aylanıp oturup aýla. Bakma Pushkin köçeninde özüm tağı alam. Jönle звонт etpes mi? Ya. Звонт etip bile tosуп Ha, aldı. çok cana biröden sorasam Toğalak maldan aytıp koyasın mı desem $200 dedi taң özrayın akmak. Ha, men izlep yürgen kişi $200 emez, 2000 somduk dele kişi mesal özü. Bir yakta Toğalak malda. Jönle звонт etip koyup, kayerde debe. Ama buna kişi kayerden gördüm. Ha, bunun üyüne varıp men kança jol turbalarını oңdotуп bergen men. Salam aleykum. Salam aleykum. Santexnik. O, Kandaysın? Жақсы. Atın kimi ne? atım Kanat. Ha, Kanat kanday? Жақсы. Kança oldu berip turganıňa? 10 minutтай болуp kaldı, 5-10 minutтай boldu. Mo jerde emilep oturup şaşıp atıp avtobuska çıkıp ketip telefonum kalıp kalıptır da. Şu yerde Telefon görgen joksun bu? telefon görüp bir çal verdim hazır. Jo, çal emes, telefonda aytutam. Oşol urup ketmedi mi? Ben bilmem, sen görgen joksun. Yok Kolumda telefon. telefon. Telefon yok. Şu oturup dur da bir gelsen bir çal. Şaşıp ketip kalıp düşüp kalıptır da. Zvant et görmez. Birөө alıp alsa hem simkasını çıkarıp saldı da ya. Zvant et görmez. Jok da telefonum bu. Ha meniki. Ha, iyi berip turçu. Meniki. Az simkasını çıkarıp saldı koymakça. Ama o oturup Az ıkılap etmez mi? Az. Aa. Gudok ket otat. Aha. Alo. 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 Alo, kim bul? Men Canbek. Kaysı Canbeksin? O eme Taşköçödögü. Taşköçödögü Canbek? Aha. Ha, men seni tanıbayt ekem. Ha, men tanıbaysıňar bu. Tanımayım seni. Tanıbakan kişiler çala beresiňer. Çal baçı. Tamam, nasılsın? Hayır. Tanıbayın da maga çal. Yo mayo. Yo mayo. Men özüm çalıp atmadım bile. telefon verdi mi? Yo mayo. Niyerim diye. Berçike. Nene? Men özüm çalıp atmadım bile. Anı çal. Adaş. Ha telefon. Niyerim ne olup kaldı. Az. Özüm çalıp alıp kayır özüm. Alo. Alo, Canbek kanday? Jakşı. O Taşköçödögü Canbeksin mi? Oo. Meni kaktan tanıyız? Ha, bu telefonu senden başka hiç kim çalgan yok. Ha. Geçiresiz aksakal eme. Suyunçsun dele bereyin. Aldığı telefon menikele. İçinde köp adresleri var ele. Benim Kaç telefon? aldığı sizdeki telefon menike. Ha, men kolundaki telefon seni koydu. Sen kaç telefondan çalıtasın da? Men başka bir ön telefon men çalıyotam. Şu birini buyumu götürgeniňe koyboýsaňar, bu yetemez be. Jo, hem bir yerden canımda turat. Surap alıp çalıtpayım. Siz yardım berseňiz magana men suyunçsun berem sizge. Ja, mınday Telefon kılalım. bile Jardam gerek bolsa mınday kılalım balam be. Sen maga jardam ber, men sağa jardam bereyin. Meyli aksakal. Sen bunu Toğalak malda göçösün bilesin be? Bilem. Men öz Toğalak malda yaşayayım da. Ne iş gerekler? Ha, Toğalak malda yaşaysın. 30. üy, 15. kvartira gerek ha? Kanday? 30. üydü bilesin mi 30. üydü? 30. uyda men yaşayayım mı? Ha, oşol 15. kvartiragany bilbeysin mi? 15. kvartira? He. Aksakal. 15. kvartirada ne yapacağız? Bilmem, bir gel mantı jep ketin dedi o. Aksakal. Alo. Alo. Alo.
Yo-mayo, ey. Yo-mayo, berçi, yo-mayo, berçi. Men geçişim gerek. Berçi telefonu, yo-mayo, özümde men menden özüm üyüm sıra, yo-mayo. Nele olup atası? Özüm üyüm, özüme sıra otadı, yo-mayo. Hazır, ayalma çal olayınca. Az ayalma. Turatko çalır. Az geçip az ayalma çal olayın. Az. Çetin liydin isasın tököt. Alo. Alo. Alo canım. Alo, qanday? Canım iyi, canım. Men оқсаң, азыр деген үйгө күйөөм келет, сен келбей тур макулбу өзүң? Ya. Yo-mayo, ey. Yo-mayo, ap kelchi. Geç. Yo-mayo, ey. Ya telef. Yo. Alo. Jardamdaş. Alo? Ya, Jamila. Bul men kүйөөң, Janibek. Жаныбек? Ой, мен чалып атам сага. Апе, Жаныбек, сен тиги сантехниктин номеринен чалып атасың го? Yo-mayo! Сантехник, yo-mayo, Yo-mayo, sen каяктан билесиң сантехниктин номерин? Сен жокто келип кетип атпайбы дейм да. Тиги ваннанын трубаларын оңдоп кетип атпайбы, ошондо алып калгам да номерин. Ошондой десең. Ооба. Неме кыл? Сен азыр эч кимге эшикти ачпа, макулбу? Мен азыр милиция менен барам. Ачпа эшикти ачпа эч кимге. Ой, Кудай, койчу эми Жаныбек, эми ал экөөбүздүн ортобуздагы эле проблема го, экөөбүз эле чечишип алабыз. Милиция чакырып эмне кыласың? Тиги сантехник да кошо келеби? Сантехник эмнеге келбейт? Азыр эшикти ачпай туруң, мен азыр барам. Эшик такылдап атат. Мен Качпа. Telefondu ver ey!